kirakari imbie kugwiritie imbie gukenetie imbie kuthuritie imbie kurigaritie siku moja mtachoma ale beti oni beti ntakora na are tukarire mantu jau takankuga ati murungu no ende atumene mbere totonya ruona tukuga murungu no tumbithe tukinya mantu jamwe correct of course na kujituma no murungu atakutharimo tugituma jeje tukwaraia lazima ujitume na murungu akakupa opportunities yes mungu nekibuku bugania yute opportunity ikunande mantu jau tukwaraia jego tukwaraia nekio tukuthugania nije murungu natumaira murungu no antumire gukutharima in fact murungu atumaira mtu kutharima mtu ungi that is how God works in fact murungu mtu so there's God in you there's God in you and there's God in matano murungu iketu muigwa murungu imugwana joetu is our image yes binadamu Mungu tumia binadamu kubariki binadamu wengine na bora Friday msijaribu kutukoroga hapa na bora Friday twara Christian atutira tubu I'm sorry ndirara America na iboga sana no tobara bombera nkaora na rweza ko monkanya chambengi gite yogoti nara nchoro iboro kingo ne nchoro iboro bombera nkaora na rwo I'm sorry ngoja sana dimucha ko apopokera na umaura ongea kaura kenda koro ora na mean tena ambacha America na Kenya WhatsApp inengeaga tushamba ntaije man mean ile akara kambere kweta America andura turetere turaburetera ojinga turaburetera nongo ba maju ya sasa tash poa sana beti ni ugu ndatinde road show ndarogete muno ndageririe bumbu ya absa ndageririe bora mbombo kinya ndethirari ngakwe ni ndare na amwe na Freddy Bashment ai ndona itokana kwa kidogo lakini bora kibara pe yumerie ki road show yetu ya absa na toka yaka ile na kaile Christian alikuwa kutinda ukimwona tulikaa hapa tukaongoja si mngenegu buki karabu ba iribu akaruma kararongia karaga bukambira buko katwari ladies talk tige ni ukarao ngavana ni mama kore mabweta US ikeja kwithirwa tutio batu tutio ala kurara ramero ambo dikerongo ndakuana nanu tete kwa mogoro mtu tubati ko darara tumoro me akari tubati ko chunga sasa nankogoro kaize kira nankogoro kaize kaimenyi ko ike bukwaragia ale bete ko na bukira na bete akwario bwa kuga no githe ko me kwigwa kumenya me ambote bete akombe wakiri amba kuga sole matano arafu athukia me akwe bunku ukimwira nga wo anga none kana anti yeku na toko kumwira anko ngo bukira story anko era bete atigio paka ngara ara muskiti muskiti uriko town nake tukanda chenchia dero biche kwete agwamo me tumba kwathira mu wona ngare pa kinde muskiti otumba kurugoro bichi muskiti na naba mbete so na dan kuga atere matano ari rondisho undare America ari kuga bwa mwangaza mwangaza ngura tere ankuga na ndiri babu ibu practice na account ya sako ejuma sako ibu bati kutite sako bu bairi mtibwa kwara nani kumarira twachanurire gakari kumwaka gatumba kwaria ariate ari ntiyora radio na nonto atize ugo aria tutuku azinkwari wante kwaria ni wara yo tuku kautuko kwara gwate atize kwaria konagwe bware kureta Wan Bisaka kana inya Ken Bwakili kwa sasa unajua mngesema mapema ni sawa lakini watoto boterete tuije eri nata mukwenda tukuliki manto amre wakiri wife nata mukwenda itugire yes wife material asema tio complain ale wataka tukubuchokere mwenye ire to reply bwetu ira tungendo ni sisi oh right yen toruga we itwari ni baturekere mnde tukuya yes na tuina mawega
na nya to post no ke Facebook wekira KMC Trash Music bo comment waboria bibo kwenda kuria. We are very sorry kokomis. Ende Friday to teacher rokaire. Ito teacher Toka de kwenda public holiday ido toka tomba kwa kwenda public holiday bo tituona gari tu ibweneri. Onyetu tuko public. Aya, zile jamaa zetu kada tukiarire tuko na rakire njuma sako. Pasta Kanyari kutharikirwo mitandaoni nyuma ya mashabiki ba TikTok mwikiri ntitebu ima madhabahuni. Na watu wengi wanajiuliza pasta, kwa nini uletewa kondom katika madhabahu? Hakuna mtu akoseani. Msichana huyu alikosea akaleta kondom katika madhabahu, na mimi pia sikutaka kumpiga, maana kama ningetukanana hapo ama ningeongea vibaya hata angepigwa na washirika. Miendo mitandaoni onde mwekuru achokerete muchi na kwithira mwene na mwarungi nyumba yao. Content creators kureta thina nyuma ya KFCB kubatumira barua kuvoria kithia bari na license ya gutuma sinema ciao kiri mutandao wa YouTube. Na kile video ya kiumia. Monday they never call you. They are building their wealth. They can never buy you food. They will send you to go and buy Jack Daniels 4,500, Jameson 3,500, but they can't give you 1,000 to make your life. What you need is capital of 10,000, but they can help you urinate 10,000. Nataka kuwa Facebook. Toliri. Kana tukari ogotega. Injogo posta nende yale. Tukari kuga. Atanjira story cia Kanyari cio cishikite muno. Kiri mutandao kagite na gaka. Go TikTokers bethiro bagita kansene we Sunday. Bauga abamwikirie kiewa madhabahuni. Wakampatia protection. Kondole. Uko kondo. Ni sonko kome akia kuthokia komito. Kathukina ntu ana bakanjira kuria cheri mbita wo. Nini siwe ni baba ya Muguna. Muguna atijecho atijike mero. Na yaba kori mbita kwa area. Atuke sindini. Are. Kikome obe. Chema kikia kuite zake hui. Wakato mnyake pindi keke ingo. Are kipindi ka ingo. Na kwa ntinya bazita ku complain akoro bange bazita kuganga sako anga idare safran. Batere dro jinga buba. Are tu jinga yoga nini. Si utumie tu nini. Akili. Lugha inaitwa tasfida. Ta? Tasfida ni katesi ya yani kwa strongly tu. Are atuge mapastari. Oh, are aturi ro utoro. Atambe tone video. Sawa. Zawadi zangu kwa Pasta Kanyari ni hizo bila aibu. Pasta Kanyari, mimi nimekuja kwa Wakamba, sina pesa ya kukuweka kwa billboard kama Rich. Lakini jana nimeota tukuwa na harusi kubwa sana. Na mimi. Hallelujah. Hallelujah. Nimeona wanawake mnamtaka sana Pasta Kanyari. Nimemletea kinga ya maisha Pasta Kanyari. Daddy, usikatae wanawake, tumia kinga daddy. Msichana wa kutoka Ukambani alikuja akaniletea kondom katika madhabahu. Mimi sikujua. Mimi nimefanyia Mungu kazi for 30 years. Na miaka 30 sijawahi ona mtu ambaye anaweza leta vitu kama hizo katika madhabahu. Na watu wengi wanajiuliza pasta, kwa nini uletewa kondom katika madhabahu? Hakuna mtu akoseani. Msichana huyu alikosea akaleta kondom katika madhabahu, na mimi pia sikutaka kumpiga, maana kama ningetukanana hapo ama ningeongea vibaya hata angepigwa na washirika. Washirika wangempiga, na niliangalia nikaona ni mgeni na hajawahi ingia ile kanisa tena, na yeye hajaokoka, ajui mambo ya Mungu. Ni vile tu aliniona katika TikTok na akaamua kuja kanisani. Mimi nimekuja on behalf ya Salvation Healing Ministry. Kanisa langu lote nimekuja kuomba msamaha. Naomba mnisamehe
mnisamehe kwa hiyo jambo lililotokea. Msichana mwenyewe pengine ataomba msamaha kivyake, lakini mimi naomba msamaha. Tunamsamehe ni tia kwenye Betty. Wa murungu gita kutima biti matarekagiro. Lakini sasa kwina tubanga kumenya boye ka murungu atiumba kutho. Kanyari adia live ke TikTok. Yeye mwenyewe ni wakwira tumwani turahuanga unaona basi umebadera kama hizo sasa nwapa era amantu mumonde kwire Betty. So ikoba provoke ikobonirie kinyabo kyo umba kutho kindetagira rirambira kukwira huanga dera ngatwa dera ngambio riru uri expect mtu raka kuretera mbio. Na ndonete ki mbuga iki clip wenu akimwita dadi. Kwa gwe ndo mwita dadi, lakini sasa dadi ile kitu nakuja kumletea nyunda iye kinyai mwari wake wa ujera ndo Kanyari mimi ndo mukuru ti mwana munini. So uyita mwana mba kwithwa kinyao mba kwithwa kiwita mwari wake teburie nyao mutegeri teburie ndo mba kwithwa kiwa imwa imtwage nene na mwari wa age yaku nwa kuretera muri kanisa ni kairi kanisa ni kimadhabu kaya kuretera kwira mbio tusiogope wanawake na ile mwambia anaogopa wanawake na akamuretera ngatonya muri tutomaguta tutongina tu tutokama ina utengo mbeje kanisa so nkudugani nyinya ke mushiriko rathi yakwa mtu takanyari ne buriri tuthiete guru ukethro yo tutumirie guru tuthiete na inya kanisa rira tuthiate tigana nyeguru ni ntukana kwira mtu atikathi kanisa lakini te buriri ukakutho wikomana na mtu ro kuona mtu ugo wimuteri kana kwegana mtu imuteri iburi tuthiete guru ririku we burio gu irio kamenya kwitho kijajaga mtu Betty wona akiye kurubangi pastor akauga mtu ainya mukuru akwira utithugania ta kwi mtu akwariria pastor gira na rikirie ukuona indi mukuru akwira rutha 1 2 3 wona gutibwo kwira ili ona nyamuri tabia ta inchi kuya kiko Kanyari na tia mkwireni hii dunia inaisha etera wone mantu mama koyo karikira ki Kanyari uyu aturombie thiriten antu ba uthaguri ba ruta ta inu ndi tino twika mbio etera wone kikaina gitethani tumepeleka content creation far sana. Of course Betty to yani to kwenda kumenyekanga na ruro muno na TikTok Kenya ni wikari unikenda mbona tips no mwanga ndi mbalie kintu awkward kana mbali guthuku kenda pa famous na mbona tips mbete nunto mpenda uran kwalia valga antumire lion kena mbona ngirida lakini charuruko ku post content yawe clean atona mutumira tip so uni akoni ketunde bere TikTok nunto ndi post content chako clean hakuna likes hakuna tips discouraged yes ndio kama mpendera Facebook Instagram so Betty uniora kwenda kuga Betty inya murebi uteta kanisene inya atakinya mwali kanisa na yete respect madhabahu Nigeria naije madhabahu naije murungu na naije limitations na inya jete ogiti naije kanisa uji pastor na hata ndi madhabahu kwenda liria madhabahu nukuona so kuna video Kanyari akuara yau egwita disclaimer eti atrezi but now self conscious kinyaga da pasta ategurene nuntu Kanyari maybe ta kulingana nabo etonia ituje mwagronetre ende totije dana agurane kaire ende kulingana na biba kwaja na kanisene etonia Kanyari bado akosi nyake dire singu na bona le TikTok manta zameza tematiko za kanisene Betty oni ndida kipindi cha charuruku na teje zako na kuna vile vinyo kutega mtandaoni uko na Betty iko tibira mbika era na mtandaoni ntumba bike charuruku for some reasons nuko era tuno bati kuseparate
ruo gororo otindaru inya we comedian ugutonyere kanisene jokes no batigwita jokes chigwetani na kanisa itwije we valuka kanai kanisa kana nyetika na kanisa beti madhabau chako gwetanirwa Murungu usoi joke na hiyo kitu na nya Biblia ni uka wachetha ritho Murungu arikia mochetho utheri Christine Drikari kuwe bati kugetakiri ama pasiju sasa imekuwa nini wamekuja sana ntubuka mwithira TikTok ibabati kuregulator sasa ona Kanyari tumetoka nini story ya Shakahola the other day Drikari tena inya kuregulate alia Ndisetho no mombe kuregulator a beti lakini ni ngwitikia inafano nturia ithiria every corner omuntu onde arenda gwita pastor lakini ukiraithiria amaingi kiria makubunjiria antu I guess tu ni tatu ni Shakahola another version Antonio story ni ya muntu yarabirite Kanyari Kibewa na Kanyari himself na ndanarithiriria bo aragia gugu TikTok kenda muntu agia na binya kana agia guts ya kumubirira gintu takiu kanithani it means niwe umu entertain yani niwe umuonereti naibaritie na content ya muntu baria waragia ni makonania yani sisikii vivi hata nikifanya kitu kama hiyo no kumenya kule respect iria kwina mbisha fulani ukoneria mtu one uyu anka mukinya no andingerubi uthuku muno kwina bua ithagiria muntu bwari ubona wewe nkamubururia kandinga muno lakini kwina mtu agacana mathe gutithi na nagwe yani boria amonetie kole makona tu muntu ninywe anankaruta gutibu na gutina big deal kwani watithagura tukijoku na kuna pasa kuleta shida kwa hiyo madharau madhabau I guess wa mwene niwe ku entertain keno ntukenda mtu kinya point ya kurutha untu toyu ari kuromba mparie beti uwe taka muchiari oku you respect your dad you respect your mom na kwa manto tumba kwalike mami kununto to the right generation ingi no and you respect the sacred that she's my mom is my dad okay wokera chore no dithi manto lakini kinya ke mom so the same case na mutumiri kuna sacred tutumba break uji aka the fact that uji mutumiri but mutumiri ojo no to kuona acha ke TikTok na mandara kwa alia kwa atara hizi tutuma mwitike nuntu itura muona kaire ke bara batingata mitandao akiuga ojo na nyonyo indongi anga inene na mutumiri tuete heshima no kuona beti haya ndakwire nya muntu tugweta kanisa ni matano na eteshima mtu gwita pastor haya hatumarukege story ununtu bomadha lakini miona tu comments kadhaa Kenny Tush alugandani ndani ya Juma Sako Matash Ketheka Mono Fidel Loprot Megaboy Ruga, do you know Kenyans behave like a walking dead? How can you go in such a church in the name of kutafuta Mungu? Kome senior MC Tash iretogeta kurea mire nchoro iboro Ateje nyela tu. Choro iboro oye. Ras Frank da Silva ruga nabia mepagawa bana. Hata tage story ngira mbita kwithirwa kiarirwa bonene kiri mitandao kiumia giki kuri mwekuru rombera kwithwa kiri this video mukuru oe akona mtoto wa 3 months lakini kama walikosana bathuranire umara ekuruba menyerete gwita lakini ukaga okuja gukuthingatĩria kurudi akapata ura bathura I think no rinyo utumite bathurana akapata hata alishakuja akakuwa mwenyeji atone mbiche hiyo Mimi sizipiga msichana makosa si msichana makosa yanakuanga ya demo
Hello. 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 Nukuona tene bamami betu baringiana baringikosana na mzee baringiana. It's either igoti gawa it's either kuna mtoto atabaki hapo kana ng'ombe nizinike first born baba aleja thina lunto agakarakira fathi ina mamiare arumokia kaga mami atirugao mukoro akona. First of all kuna mtu ataleta hapo namba lunto mwana areo. Number 2 mwana agakara wewe akimwira story cia mami mpaka aseme eze kwenu gitotoka ekuruba mbere batana kwere batana na tabathithia meiba ture ni boga okoma abata menya story nyingi no ntugutare athimo beti nene upome kuga miani ndi mtukurite na chocho wako na ni ugonderetwo ki aciari bakuru ekuruba mbere bachoka kwa ngina wandaka ukona mtu akichoka kwago na arachierwe ibware maburudu nukuigua wathiaga tuge kwangerekanio ndi betita gweku itugure na tukamena na ubati gucoka kwago kwa mami wakwa ukathi ukamwira ndake akwitu kuringa bura kuria ngambio nyagwe na kuigua nuntu ri aikuri batura wa ngambio nega gwena nwakeigua akaya ko thaburi akwariria igina we ngwa kaya kwira we aga kuona kana mbio ina thina akabuka diente group kagitata bukari na akona gikurema ari wewe ngwa ari muciari akaria akengage nuone meano araithia kona aga no kethira tinda kya koina mbio ina mabitia lakini ntiumba kuya protect ndake yakwa mbere ya mbio ya mwana uyu akathia akengage aciari barabangi nukuigua akabera kwina bantu kuona ukari ari muciari we ngo tibiugu akamwira kwina bantu kuona ukari nona nikuona katwaririe mbio katwaririe mwana uyu agikona na kugitata na kubitia lakini ari bantu ino okakutho no chogire kwere beti ona ni ugucoka no kuthi no tikumbaririe na nukamatia murikira gintu na mea life no mwanka yendelee beti imtu tukamena nawe ri itwendele tukamena na kokuthwani mbati kwibura na muri life ni bati kuthirira life itendelea tiu ndio julikuwa na plan B already ari tikuona mwango kakuthori na plan B eburi ri ikamuntu ari nuntu gontiga kana nuntu ngotiga obati gukara tuo live ikendelea kana nyawe ngoro ugutigire no ithiri ona nene live ubati kuendelea yes utibati kuwa nuntu uyu agotiga kana uyu ngi botiga na ugeti hu angambia ati ngori na plan B no twithithio kwenja tugaka in this generation koili. Yes. Ndibu kwenda kwariria antu barakonde either buri na muri family tumba kutha tukuwa ni itakara muno itikuri ukura muno kintu kya mbere ukiona gikiya kuumania nibu kwenda beti mbere ntukeno ye mbumenye ku respect mbio mother in law nukuigua no withira ate mwega kana umuthuka na mbio lakini kitu ya kwanza uona wa urokiri nja fulani mpatie heshima ndira ndaka yake kareta thina utakuri gucoka kwenu kaba inyoka thiukera ri ukaira mother in law inkuona Muria hata side na nani yes ndauga no gwithe muthuku muno aka side nwe no kuona beti nyoki choka kwenu a side ite nwe ukathio kera ntu inya kirinde gikaya inya mwiri gokaya ukauga ndathire kwa mam ndamwira gukari 1 2 3 angambio na atwere ko yathukirwe inya mwiri gokauga ri nuntu turi ambiru tu nyamuri kagita gaka inya mwiri gokauga we nyewe agu inya okagutha bata bakithinarira bakaragia bakauga uyu inya mathilo nwe engambio bakauga inya tindaka bakauga mathilo inya nwe thina no matano no mbuge kintu tofauti na matano ende kwa maybe no gitani na kira matano akuga beti no withre ntono impanga kana mtomoka impanga so ki situation ya tona ke video tutija dari muka impanga intomorome now ambali ozo egitara tole wethera ntomoka utena ntomorome arienda ntomorome una njewe stable maybe no station ndo na ke video ozo anire nuntu ka complain ai kampango kaka no kampango kagerete kone ntomorome mapenzi jara moko ate mone
Ndaka muone thingana no kwa Dikira na ndike, kenke 3 months. dikira ndike, menya tumurume azo ukalitira onaza uzo mpone papensi nkeza kumugura akambona lakini akorirwa Ukamugura akaro the moment same sample. ndamugura agachoko kira ndirathurite so ezira thura mwekuru nuntu kwi kamani kwi kamuga karia kamuonire tomato na ikeje na gorene na ndike tumugona zozo yakoni o matharau okay igu gikimwe mwekuru ucio mbogo na endete mani igetumi akuigwa kwi kamani kwi kamuntu geku ejire that means unendete kwithirwa na nja lakini kwi baba tendete kuthithia nja kinya kaigo wina kamuntu atitindanira nuntu bakwithirwa uri atirita ntu murumi atamutirita aja mukuru nandiri menya mbere mawe ntu murume menya ambotegere riria twina mwekuru kwa riria tugwatanirite antirita ate na riria tuthurene ri turekanaira ate ikeja kwithirwa uga from day one urogurite mwekuru akonithie red flag na inyao yani akwa option yani kana akwa opportunity ekona mukongi umwega ugutiriti bwega ome na atiri ngwinkoro abakathe gwikuraje Aya, tuirage Christine ntaba matha. Aya, tonyera kiri point inu tashaugire kuna point ugire wauge karingana antu mau matigana life must move on ya jamaa kana ya mtu murume antu mama maire kire ka video gaka tutikumenya no wabitiritie ungi kenda matigana na gintu kingi tutikumenya matiganite wakagita kegana atia no ithire matiganite years matiganite weeks matiganite months ikaringana akethwa ni months tugeta mieri iri 3 ina kauni kagita kanini muno lakini akethirwa tuge ni miaka iri miaka 3 Ndina kana kare uka 3 months te miaka yo. Ka 3 months wewe kethirwa matiga meno ethirwa kana ni ka 3 months lakini ni ethirwa na matai kimwe ngiria masaga anakana gagesa no ethirwa na matai kimwe so amantu zari tayari baka kana no ethirwa mari methagirwa mari on and off ogu methagirwa mari ogu na mantu zemethene on and off methene so kethirwa antu mama tuge matiganite miaka no tisi agreement yo indiria matiganire maybe no ethirwa na maugire tutigane bururu monte kumenya bo maugire weu lakini bado period ni ya gutigana ni mabatire kwamba kuraithiriria ni igana atia tuge for example ni months na ima kugeria gusolve issues yao mtu murume na abitiritie mtu muka uyu hata ukiangalia body language yake itakwambia amemkosea na nakumenya wewe kwa mwekuru ukaona ore kiriki ukeza kwithirwa trust me mwekuru kimani ki akina tamaa we nakumenya ena makosa ukeza kwithirwa atena makosa murutia na kamera hiyo inya ateza kujukia nyamwera nakumenya ate kinyaka kale tina atakomba kuitwa kioro ndabati kore ujamaa ni value amukakara yake jotonya akamwekuru kuri kakara kirako beti inkwa na buroku no kona buraki lakini kuri antu bangi ro ido kona muntu uyu ndike meme uyu muntu murume atichina na mukuringa kime utanga saberi yes ukona bantu tutinda tuturinganirite gitumaga kwa antu bakurekodi kadambio imukirire karo de burakwenda na wenkwenda tukwitha bu tukirikiria beti ka advice kidogo kiri young couples labda iropo ego mwana toyo bakuwa pena mwana wa mieri 3 beti boy kama mukuru aka balance akamenya wendo kwake kiri mwana na wendo kiri mwekuru na mwekuru akamenya wendo kiri mwana na wendo kiri mukuru kwa bathia mtu akariganiria bura kwenda mbio akwenda mukuru akinuntu akwego mwana ekuru bengi withagira labda akuriganiria bura kwenda mbio akwenda mukuru akachokia wendo kwake bunda kiri mbio kiri mwana etera nindiki nawe aya no gwithe mtu murume na nwatie na mwekuru bura aramwendaga akaira wendo kimbio kiri mwana so iboga ko balance ugetho kimenya uyu ndi mwendeta mukuru akwa no kaka ndikenda takana kagenke gakwa no mukuru the same way atari mantu za mwana atina mwana
Haya. Hata wizi. Utro tuita kwa tamona bano atuika mono Kenda bisa na ya. Yes. Ni na monene. Itawe. Haya, tunaandika Ivano tuzirikiria wasanii narua YouTube wamecomplain sana kiri mutandao nuntu wa Kenya Film Classification Board KFCB. Kwanza wewe mwenye unapiga sinema pale YouTube, bado lazima mkate license. Na imbije kiri antu baba ngibara badi ya YouTube inyakeka na mbecha na content creator. So tayari kuna kitu unakatwa. Lakini na baba riuga. Afu ndio yangu ya KFCB kuhakikisha karia content ya mtu. Kuhakikisha content ira ukureta ete kudhukia society na anambi, lakini bagota beyond unafeel aje kethera ukanjiria kugeta bure after umestruggle hivyo vyote kushoot nini alafu anjiria kurore YouTube na vile si mchezo. Yes. So jada hiyo gategera beti maybe from June antoa wengi pakata baere yakwa hii content ile bekera social media cha Facebook na YouTube. Umestruggle ndio ulete content inafurahisha watu. Alafu baba nabo nguge yao iko temu kugita magoro tekeja kuthithia kintu balika kana kintu gite kukuria society. Lakini menya YouTube ni thero ina mashati zao. Ibakwira inyanya mwere ibakwira contact ye kumbuga kedha ina mantu jatibati kuthaja kionu yana ukanja 16 TikTok kuna video tu atithite soon ruamono ngeta atithia nandia suburia igera TikTok the moment ivona ikintu gikugerwa na violence hiyo video aba megita ore nuntu bona hii ni kwa activity ndoa zaidi between a man and a woman ikuleta ndoa nukuona, lakini YouTube na Facebook mea betaba kwerwa kimiru kana gitu kiroko aria so bete undi ugatiri baba bagweta baleta KFCB tike ni manto zako already thirikari Kenya ni auto tax baba ene social media ibo auto tax na ndemoro nani nenkathi contrary to nyamuru tugua kome nuntu turi asani ko tugani ba kariende guru nyamuri methani kagita kara we ba chuza mutongorira bakwenda beti na boy karande guru methani buga nyunde enda kuthwa ndi msani ngenda kuthwa 1 2 3 ndi MC Tash ndenda imte betu geto station ingi buti bwa karande guru ukawa ni uguri requirements tia kwa ndenda 1 2 3 tibu so ona boy ba kariende guru na ibai neno thirikari ni kwenda tax na neo beti tebo ri kwangerekani kome mnde akenda ena kagari kake kagushuta nyamuri nchi yako imba ruthaga mbere nkari akari gwa mbio ni 2.5% ya mbio ya value ya nkari yake tibu achoke ariri insurance achokwa gwina kangombe nako labda akarira kana uko masho kintu kya kutha buri na kurira then kiri YouTube umbe uchoke bakwiri bakwenda mbio bakwenda bado nyamuri ki tax kima tutamara ithirikari tibo tikwenda kwa nyamuri thirikari kwa imposite mbio tax nei twetekanire tu gaturenda kwa kanthiguru yetu na mbio itu tukaka nthiguru yetu na kori rubwe tukaka nthiguru yetu tutiakiro na China tutiakiro na America tutiakona mbio itu tukaka ukero mbio tax yetu it is time twake nthiguru yetu ndabaga taxi mitazanga ibyo kwendirenga kuri beti twa asani bathiurukite bakina asani bathiurukie bakina bakiuga turenda 1 2 3 na to influence na boto ko influence ko to influence kagita ko kari kaya muri so twabati ko twakarie nthiguru ni rio kwenda to educate nyamuri babetu nwene election ira yingi mutongorera ukara no MP waku nuntu MP bo batunga sheria nara karani no nthiguru takuyo ndonete tayari ndikire bakirutha na gaburi bwakara nduende guruka gita takaku bokarie tiugo turi asani turenda 1 2 3 bukakira manto monte weru bukamenya twakuthura turi MP turenda 1 2 3 so kithina aro gikarukia sheria wikerukia tukimenya mbio so ikagita kenu ndi katwake ndiguru ya Kenya nwene ikinya 20 nyamuri ugatha tumeagite ngero yetu thaini twaka ndiguru thaini tuko murimo ja tax katu igo murimo tax thaino lakini mwana waku labda atike rukira mbio
Tulipe madeni kwanza. Acha tulipe madeni. Thina iko taxi gita miuko ya rume atutirikiria nontu bwa time mutegeri bwa nontu bakona kanya kwatana na Njuma sako mathaja tuja kuthira twitikiria tuturimane kime kiu kengi kijite. Bye bye.